Halo Perlok, akan ke video kebantangan pesto SP kumno pin apply online Aadhaar card. The Perlok non sau teli step pin apply online Aadhaar card. Pihak pendap ya kita kisau teli step pin yo ban apply. The Perlok non precise SP tatang ar tang lat teli step nomor dang precise sau teli step jong palat. Dan ngapai saya tang artali step ngapai saya pada kawai ke next video ku jangan Perlok pasti ke video ada buku kenapa pintik ada pion tanpa buku pin apply Aadhaar card. Perlok sagawai pat ka jubak Perlok nga let video baik ka mobile phone ni jangan tak Perlok nono perception on point saya kata bantah Perlok pihak lain kro poster Perlok pilih ku pun so UIDAE udah ya kata kantin Perlok pun so udah official pinjam itu dan pilih ku penting ini don't see pun hanya cat Aadhaar enrollment equalization my Aadhaar update service Aadhaar update download Aadhaar pe hanya pi Perlok don't see pun gini website hanya di batai sipang Aadhaar. Don't see body website hang Perlok drive Perlok pen isp tang website balong official website balong bala papila siapan ban apply online ya Aadhaar card ke cobi but udah uni bahne pi Perlok pin talk di English hang ni udah official website Perlok ani pinyon English dan pila ada English kawan kum ni Perlok pi hang ni Perlok pihak nyon no yo tu gue pencak no yo tu te pinggir sini sepok Perlok pi ni update Aadhaar lani ket Aadhaar ada pi kwa ban apply Aadhaar online bila chang ne ket Aadhaar pinyon kani ket Aadhaar Perlok nang ba pinla ban apply online by Aadhaar is for every register of India Perlok book an appointment self Aadhaar status step pinyon ngetai ke batho dai ket Aadhaar nang ba pi pila ban apply online yo Aadhaar card ki chung pi Perlok nyon ngetai ket Aadhaar pa anda kalau ada yun ang nipay Perlok nalet ani na book an appointment ada na ta Perlok ni pat Perlok la no pila an pulai ya gani Perlok sama prinsip tu dan ngapa nalet ni select city ni Perlok pin select ya ke city tu pilih ke city na ai ngadai na pot me kalya ni na pot Shillong select ya ke Shillong Perlok ini ke Shillong renjak market yang saya pi Perlok ta ada na ta Perlok pila da penla ya katu jadi ini proses tu payang ni Perlok Aadhaar update new Aadhaar teh Aadhaar update new Aadhaar manage appointments documents update Aadhaar special service pila update Aadhaar trong pila da ulah put kata ka di trong ni pila ban apply new Aadhaar nya ngan let new Aadhaar ni Perlok pila ban ai ya phone number ka trong pi Perlok ap nga pendak phone number ka trong Perlok kadin madap ayo phone number pin sen pin thoi onu captcha hang ne Perlok kadin ma lep thoi yau captchaแต่พิน verify ยาว OTP ขนาดบอก OTP อุณวันหัก mobile phone กูจงพี่แต่งำนองปันอีเบรวเรียกันนี่นะมัดก็ลงกับบาดอนกัมแต่พิละมันเป็ดแต่ดีที่ระดับพี่ชนกัมบัด apply Aadhaar card online ada nang tahu bila dap pila ban verify no ya OTP jong peไปกับสเต็ปมันก็มีระดับปัดลอกแต่กับสเต็ปมันก็มีอย่างแต่กับแต่wrong step มาแต่แต่ระดับya dan kamu saut lagi stepมันเป็นแบบyang saya kita tang an ni tang lain lagi step mar ada persen ke video kalau berjauh do tetap tapi ini perlu appointment time enrollment in
and then apply verification tag kita apply ini tidak but apply kai pin nang ni panok pin chit kawai na pedang kini pen dia apply pek la selatan dokumen ka hof ngan selat ka hof hang ni pat apro tang tip of bat si kan ki panok kilat man thau ang tay 08 05 thọ sinh pha chẳng hạn ini ta dat thọ sinh pha select listed to listed này nên họ sẽ không bị clear ini khang này đến nata pa city tu ini Shillong Shillong skin Shillong skin họ Shillong ang ni perpelok minta as Shillong the hari type I next then type I next perlok baik step ar pil ada kita pi kita bos step ada dengan pen isa ka step ke balai perlok ni ka kerteng jom pi ke full name jom pi piap an ayang type perlok dengan open email dia full name bro email ke jom pi piap ayang ni perlok email kan atau baik ni perlok singkat jom pi yang ni thom nay piap absent date of birth proof ya ka singkat jom pi na ka certificate jom pi ni na ka ai yang ni perlok pin ayau email ke jom pi email nan pen email kan malum malam kam dah ada nak dapat email apa ni confirm your email absent perlok và pin confirm your email ke jom pi absent hang ni ada dua pila confirm perlok ani pat kelak mencit kowe ni pedang kini cit fadar relation proof cit ada ke ai ke bapi ke cing ada jom pi pin ada ke ai daga passport daga India passport dengan ai ke India passport hangit pat upin ko jom pi por upin ko jom ka caka ka jom pi ai visa ada ja ECOS ya nu shnu pin ko nya de ni kundai nyau kundai lai not ta hang ni pat perlok caka cuma ada na jata na jom sha na karang na klik sem na ai perlok na kwat na talang ai caka cuma ada na po lensing an ai lensing ini lensing yang kan lensing post office sudah po lensing yang ai lensing district kadai na po is kasihil district na ai ketu kalau ngobrol kam long ka baran kam ni ku wei ke ku man tho hang po pudding house nu man tho perlu cara cuma cuma batu pe phải bộ adhar card cuma tôi bị hai yeng ni chong perlu nung thêm máy ada nang dapat perlu ke street road lanin mau endrau kalan mak jong phi ya ai perlu ni ada ni tanya
Ada kata pelok apa saja, pensat awal lir mak wali kalau macam pelak masya tanggung tai ku